Učesnici elite Maja Marinković i Jasmin Durčić izazvali su pravi zemljotres u Beloj kući svojim najnovijim šokantnim potezom. Iako su tenzije u Šimanovcima danima bile na vrhuncu, niko nije očekivao ovakav, najblaže rečeno, brutalan rasplet. Nakon serije turbulentnih odnosa, žestokih rasprava i teških reči, Maja i Jasmin su odlučili da zakopaju sve sukobe. Na najskandalozniji mogući način, oni su se prepustili divljim strastima, kako se navodi, poslužili jednu osvetu direktno pred očima i ušima javnosti. Ono što je sve ostavilo bez teksta jeste činjenica da su odnos imali tik pred Stanijom Dobrojević. Koliko je akcija bila žestoka, najbolje svedoči podatak da su glasni uz da si prolamali spavaćom sobom i odjekivali manjem, dok su Maja i Jasmin potpuno ignorisali činjenicu ko se nalazi u njihovoj neposrednoj blizini. Stanija je bila primorana da svedoči ovoj sceni, dok su akteri lomili krevet, ne obazirajući se na kamere i na cimere.